Ubak Roni Willindo MDC jong kamiliam constituency ulah thiating yo menteri rang ba kajela ukon rat sangma ba ulah pensenge ya kajing penhe ya kesurok na shirpi lemba ko opor shillong banyun chadoki. Ubak Roni ulong ba kajing thmu men penhe ya kan kesurok balabai tingka da ke Japanese International Construction Association ke de bala thmu na do nyo de prasna menchwa bat la lut ya kajing kam kum ka impact assessment ka environment assessment bat kiwei bat lamang hadu syajar lais pa keluar tingkam kumta menteri rang ba tim bat kani ka pin I ya kajing bom salia jongki ya karoi ka par hajelam Minister jongka jela tip bayi kini ki project ladap alot kam lasdang compensation last year kita ki beri mentang ki belabir lapiang melayu compensation lampun pun krur mar ko mengalakran mentang kene ke project kam dai ke badang conceive this project has been conceived long time back I think mentang la don kumba nduna ke jo prasnem and it is not only involving the central government or the state government kala don ketilang ke JICA international cooperation Japanese International Cooperation Agency. Man fannya ketika surau. Dia kepala ya ke social impact assessment kalau don ke environmental impact assessment lalelo. Dia kepala songo kat kene ke project ke ba 1000 crore tam 1000 lais pa crore kat uchi minister tip. Angka so kepala lemo. Bakat kene ke project ke ba he. Ke ba mdai ban connect tangya ke jela jungi tangi ki district kena connect bat ke Bangladesh. Kat no kan wonra ke jing mantoy tang ya ki than jungi satai ri ke jela brakoi. Mentala bon ki kena jungi ki balas tang man khai pateng bat kiri syabat. Tingi don kam man thau ki lenti ki singkian ki babiang. Ndai tang ka lenti singkian nila don kam ki airport, nila don kam ki waterways ki ba nin kentiu khai pateng baki kun samla jungi kinyo bania shimanta kan. Munta ke potential ka ba heba support Southeast Asian bangin ya khai pateng. Telada ngin don kumne kilat keleti ini khai pateng. Lada ka mar ka bang imut ban penpoi au na po Bangladesh. Kan simpor laisngi sosngi ni khai pateng. Makitip niyo isa na ke Japan International Cooperation Association. Kini ke projek kamdai ke bedang sedang menin mencisngi sebenar penai ke belayak menta nado ke por bengadang long MLA mengah pok melin. Ladap lut para social impact assessment, environmental impact assessment. Dia kat ke bala hi ye kitu ki dieng ki bala rem ni la ye le kat bala kia. Uncu ainuk saya pi the people yang tai pok helipad. Ye kitu ki dieng sa bilat ki bala rem ba ye kitu ngila pelai. Hadu ngila bam no kham satai sya pok landing ground. Pilih mentah pilih gitu ki payah ki belakang shadow satu support landing ground. Pi mentah ke jinge kalong ba ke dong ke policy jong ke sarkar India ke por UPA ngiong ke look east. Ke por ke NDA mentah ki ong ke act east kamut ban pen seluruh ya kini ki than chatai dong chatai lamingi bat kini ki jela ki badon support mini eastern states banyak khai pateng bat ki Southeast Asian country bat Bangladesh teladang ikwa ban le kata ni don kam ke surok of international standard halor ke jeng ikhang wa milia ka milia man pom ikidieng ban penhe ek surok ubak Roni ulong ba ka pen I ya ke jeng bom tip EA jong kinong mi khmat ke badan mentang. It only shows kay ka priority jong benegam only shows they're not aware of what is going on. The development that taking place, the development that is being implemented, they're not aware. It only shows kajinglong insensitive chungki, kajinglong indifferent. Haba man kesngi ki brio haka por ba padon ne ka lockdown. Ki pai ba chungi ki sakot ki kanta pasro. Bakiero sakot, bahero sakot. Tentang kila dong ki kimi ki pa ki ong ba ki khon ki one school kila thang namar arlai kanta la sakot pasro. Tapos sulung nga uwa mali jungi kumikita kita jingi bupai ba ay penboru.